Почитувани пријатели, поздрав од далечната Австралија, од преубавиот Бондај. Посебно че си задоволство ми причинува да ми прави друштво добро познат на нашата балканска јавност, професор Терзин. Кои се вашите први импресии од Австралија? Pa u Australiji sam bio pre 4 godine, tako da mi nisu prve impresije, ali ove druge impresije posle 4 godine su mi mnogo bolje zato što sam ovaj put došao sa porodicom, sa ženom i sa mlađim sinom. Prvi put sam malo bio usamljen, imao sam osjećaj da sam na kraju sveta, sad malo je bolji osjećaj. Inače, Australija je predivna zemlja kontinent i posebno meni kao biologu, ja se bavim biologijom, izuzetno zanimljivo je zbog specifičnog biljnog i životinjskog sveta, a generalno govoreći ljudi i sve što sam do sad video, dakle bili smo u Viktoriji, u Melbourneu i u Sidneju. Prošli put sam bio samo u Sidneju. Sidnej je topliji, lepši. Generalni utisci su uvek bih rado došao, ali da budem iskren, lično teško da bih živeo, da bih se odlučio da živim u Australiji, pošto je nekako jako daleko. I Kanada je daleko gde sam ja od Balkana, ali Australija mi je nekako posebno jako daleko. Ali je uvek zanimljiva da se vidi, da se poseti, bar što se mene tiče. Mi spomнавте дека повеќе ви се допаѓа Сиднеј од Мелбурн. Зошто мислите дека Сиднеј е подобар од Мелбурн? Pa eto, imao sam prilike da vidim ovaj put oba grada, otprilike 4-5 dana smo obilazili jedan i drugi grad, imao sam predavanja u oba grada, bio sam pozvan da održim predavanja. Pošto je zimski period još uvek, Melbourne je znatno hladniji u ovo doba, znači sad je početak septembra, znatno hladniji od Sidneja, vetrovitiji, ali generalno grad kao grad, u Melbourneu su zanimljive zgrade, svaka za sebe, ali kompozicija, ukupno ceo grad, nekako mi je Sidnej mnogo više planski grad i ima mnogo više duha iz viktorijanskog vremena, pošto su doseljenici otprilike u ovoj oblasti krenuli i ima mnogo više i starih zgrada, lepih zgrada nego što ima u Melbourneu. Tako da i naravno svakako Sidnejska opera i onaj veliki most, ne znam točno kako se zove, što se ljudi penju na njega. Harbour Bridge? Da. To su neke scene koje su nezaboravne, vjerojatno jedan od najlepših gradova u svetu. Не треба да се трошат зборови за вас. Верувам дека мал бројот на луѓето кои никогаш не ве виделе. Професорот Терзи може да огледате на каналот на Божидар Пргонич. Ве уверувам дека има многу паметни работи да се научат, така да посетете го тој канал. А исто така и има негов канал кој се нарекува Бак Филозофер, на англиски напишано Бак Филозофер. Спомнавте неколку предавања во врска со што беа тие предавања во Сиднеј? Dakle, moja tematika na predavanjima, za one koji ne znaju čime se bavim i stvari koje govorim i na YouTube-u najčešće, jeste odnos nauke i religije. Pošto sam ja bivši ateista, do 21. godine sam bio ateista i evolucionista i kao biolog sam u međuvremenu postao hrišćanin, biblijski hrišćanin, proučavam Bibliju i upoređivanjem tekstova iz Biblije, iz postajanja, o potopu i tako dalje, sam zaključio da činjenice koje vidimo u prirodi su mnogo bolje objašnjene i mnogo logičnije iz ugla Biblije nego iz ugla teorije evolucije koja govori o milijardama godina i ne priznaje globalni planetarni potop, da je čitava zemlja bila pod vodom, jer fosile i sedimentne stene samo tako možemo objasniti. Tako da sam tamo od svoje 23. 4. godine postao kreacionista, dakle naučnik koji odbacuje koncept teorije evolucije u smislu globalnog transformizma ili totalnog transformizma, da sav život potiče od jednoćelijskih organizama, od bakterija i da smo svi srodni.
nego zapravo svi organizmi imaju istog dizajnera i sve u prirodi govori o dizajnu, tako da to je moja glavna tema da govorim o odnosu nauke i religije. Pa su i ova predavanja u Sidneju bila uglavnom sa tom tematikom, ali sam se fokusirao na čoveka, na ljudsko telo i prvo predavanje je bilo od ćelije do čoveka, do organizma. Govorio sam o građi ćelije, vi kelija kažete, ili tako? Kelly. Po makedonski. Tak. Ja? I onda sam postepeno prešao na čitave sisteme organa, kako funkcionišu i neke najzanimljivije stvari meni sam pomenuo. Drugo predavanje je bilo o prirodnom imunitetu, što je jedna aktuelna tema, jer ljudi treba da znaju. Imam inače i kod Božidara Pragonjića, ima jedna tema čitava posvećena prirodnom imunitetu, pošto u ovom periodu koji smo prošli vrlo se negativno govorilo i prećutkivalo se o važnosti prirodnog imuniteta. I kada su u pitanju zarazne bolesti i sve drugo, malo je čudan bio taj period kroz koji smo prošli, malo više čudan, da prosto naučni principi se nisu poštovali, tako da sam drugo predavanje i dalje posvetio dizajnu ljudskog tela ili sa to nekog aspekta prirodnog imuniteta, da ljudi malo više dobiju informacije o tome. A treće predavanje je bilo baš odnos kreacionizma i teorije evolucije, pošto evolucionisti često prigovaraju i daju određene kritike na račun građe čoveka i ukazuju na neke stvari u našem dizajnu koje nisu savršene po njima. Pa onda kažu kako to Bog, ako je Bog stvorio čoveka i ako je Bog sveznajući, zašto onda imamo neke mane i nedostatke u našoj građi. Tako da je ta tema bila posvećena odgovoru, kreacionističkom odgovoru na ta pitanja. I to je možda bila i najstručnija tema, ali onim ljudima koji razmišljaju o teoriji evolucije i kreacionizmu možda i najzanimljivija. На многу наврати сте спомнале дека до 21-та година сте биле атеист. Како се деси таа транзиција? Што ве натера да од еден атеист да бидете еден голем верник? Ja sam uvek, znači kao ateista, uvek sam želeo da saznam istinu, ali ne neku svakodnevnu istinu, nego suštinsku istinu. Kakav je smisao života, zašto postojimo, zašto sam rođen, zašto uopšte bilo šta postoji. I to me jako mučilo i stalno sam o tome razmišljao. I onda sam krenuo da studiram biologiju kao evolucionista, da bih dao neko dublje objašnjenje, naučno objašnjenje, nego što je Darwin dao. Darwinova teorija je zastarela i ona se održava čisto iz ideoloških razloga, ne zato što još uvek valja i što može bilo šta da objasni o kompleksnosti sveta u kome živimo i živih bića. Tako da sam ja krenuo da studiram biologiju kao ateista i onda sam se sreo sa ljudima u Beogradu gde sam studirao koji su proučavali Bibliju. I to mi je bilo jako čudno, u početku sam se ismevao sa njima zašto proučavaju Bibliju, kraj 20. veka, nauka će sve objasniti i tako dalje. Ali sam dozvolio, dakle, to je bitno za ljude koji tragaju za istinom, bez obzira gde smo trenutno, da li smo ateisti, da li smo agnostici, da li smo u istočnjačkim religijama, da li smo u New Age-u, bilo gde da smo. Bitno je da damo šansu nekom drugom konceptu koji ne poznajemo i za mene je to bio biblijski koncept. Ja sam Bibliji dao šansu, iako nisam verovao da ću tu pronaći bilo šta logično, i počeo sam malo da proučavam Bibliju, da uporedim sa činjenicama koje sam znao i onda sam sa zaprepašćenjem shvatio postepeno da je Biblija jedna vrlo ozbiljna knjiga, bez obzira koliko je stara i baš zbog toga što je stara, a vrlo naučna, video sam da to nije samo ljudska knjiga, nego da je nadahnuta jednom višom inteligencijom. Tako da sam počeo da proučavam i prvo intelektualno shvatio da Bog
postoji, da stvoritelj postoji, da smo stvoreni, a onda kasnije sam postao hrišćanin koji je upoznao samog Boga, samu misiju Isusa Hrista kao spasitelja čovečanstva i postao sam, kaže se to često, nanovo rođeni hrišćanin. Во вашите предавања спомнувате дека Господ Бог е личност. Дали стварно Господ Бог е личност и се мисли на Исус Христос или Господ Бог е личност генерално земено? Bog, ako prihvatimo Boga koji je stvoritelj sveta, svega vidljivog i nevidljivog, to je Bog koji se objavljuje u Bibliji i također u Kuranu. Ako prihvatimo, dakle, da proučavamo svete spise, svete knjige, taj Bog koji se otkriva u njima, dakle, ako ne govorimo o istočnjačkim religijama, Bog koji se otkriva u judeo-hrišćanstvu jeste ličnost, ali je vrlo kompleksna ličnost. I nije, znači, razne religije, zapravo 3 religije koje su bazirane na Abrahamu ili na njegovoj veri, to su judaizam koji je bio najstariji, hrišćanstvo i islam. I ove 3 religije prihvataju jednog Boga, dakle to su monoteističke religije, ali shvatanje prirode Boga je drugačije. U judaizmu i islamu se insistira da je Bog samo jedan i Bog jeste jedan. Međutim, u hrišćanstvu se ide u malo suptilnije razumevanje same prirode Boga, da je Bog trojstvo, da je Bog trojedini Bog, Bog Otac, Sin i Sveti Duh. Isus Hristos je Bog isto kao što je Otac Bog, isto kao što je Sveti Duh Bog. Ali to nisu 3 Boga, nego jedan Bog sa 3 manifestacije, 3 ličnosti. Tako da je to čoveku jako teško da razume, da shvati, jer naša priroda je malo drugačija, mada Biblija kaže da smo mi stvoreni po Božjem obličju. Sad, mi možemo govoriti o ličnosti, o Bogu kao ličnosti, samo da razmišljamo o Isusu Hristu. Ali isto tako možemo govoriti o Bogu kao ličnosti ako razmišljamo o Bogu Ocu ili generalno o judeo-hrišćanskom Bogu. Tako da bih ja po strani ostavio u ovom pitanju samog Isusa Hrista. Očigledno je kad je došao, kada se utelovio kao čovek, očigledno je da je bio ličnost, tako kao što smo i mi ličnosti. Ali je pitanje da li generalno Bog je ličnost ili je neki princip, pošto u istočnjačkim religijama, često u filozofijama, New Age-u i tako dalje, se govori o nekom božanskom principu i često se govori o panteizmu, da je Bog u svemu, da je Bog u drvetu, cvetu, prirodi. Bog može da bude sveprisutan. Bog jeste sveprisutan, biblijski Bog. Ali nije da je drvo Bog i da je, ne znam, nebo Bog i da je sunce Bog, to su stvorenja. Biblija jasno pravi razliku između stvoritelja i stvorenja. I biblijski Bog jeste ličnost i to je jako bitno da razumemo, jer ako je Bog samo neki princip, a često je ljudima mnogo lakše da prihvate Boga koji je nekakav princip nego Boga koji je ličnost, zato što ako je u pitanju princip, to je kao neki fizički zakon, kao gravitacija i onda on deluje, ali mi nemamo mnogo obaveza prema njemu. Međutim, biblijski Bog jeste ličnost i to možemo vidjeti po mnogo tekstova u kojima se on obraća kao ličnost čoveku i razgovara sa čovekom preko proroka. Najjasnije se vidi da je Bog ličnost po zakonu koji je dao. Dakle, dao je zakon 10 zapovesti koji nisu dobili samo Jevreji, često hrišćani kažu, a to je jevrejski zakon 10 zapovesti. Ne, taj zakon je prvo su ga dobili Adam i Eva. Dakle, nakon stvaranja sveta, Božji zakon 10 zapovesti je večni zakon za sve ljude, za sva inteligentna bića koje je Bog stvorio i po tom zakonu možemo vidjeti da postoji zakonodavac. Dakle, ne postoji zakona da nema zakonodavca. Ne postoji zakona da nema sudije koji sudi po tom zakonu. A Bog se otkriva i kao zakonodavac i kao sudija i kao advokat koji nas brani u liku Isusa Hrista, koji je dao sebe i žrtvovao sebe da bi spasao nas grešnike, jer po Bibliji svaki čovek je prestupio Božji zakon. Jedina kazna
za prestup Božjeg zakona i smrtna kazna. Zašto? Zato što je Bog apsolutan, njegov zakon je apsolutan i kazna je apsolutna. Dakle, nema 5 godina uslovno, što ja volim da kažem, samo smrtna kazna. Tako da po Božjem zakonu i po njegovom planu spasenja za palog čovjeka možemo jasno vidjeti da je u pitanju ličnost. Isto tako u judeo-hrišćanskoj tradiciji mi se molimo Bogu. Ne mogu ja da se molim nekom principu koji me ne čuje. Biblija kaže da Bog čuje, dakle, kaže u jednom tekstu u psalmu, zar onaj koji je stvorio uho ne čuje i zar onaj koji je stvorio oko ne vidi. Dakle, Bog čuje i vidi, pa prema tome Bog je ličnost. A onda kada krenemo hrišćanskim životom, onda možemo iz ličnog iskustva vidjeti da Bog odgovara na molitve. Znači, ja se pomolim Bogu, to ne pomolim se nekom principu, nego Bogu koji je ličnost i dobijemo odgovore. Nekad odgovori nisu onakve kakve očekujemo, ali kasnije vidimo da je to za naše dobro. A nekad baš dobijemo odgovor koji nam je potreban. Значи, сепак молитвата е една битна комуникација меѓу нас луѓето и Бога. Библијата ни открива дека Творецот, или во теологијата познат како Бог, не создал од земениот прав, од глина. Светото писмо ни открива дека ние се состоиме исто така и од тој духовен компонент, познато како душа. Како дошло, според ваше видување нормално, како дошло до тоа соединување меѓу физичкиот и духовниот компонент? Што ни открива Библијата околу ова прашање? To je odlično pitanje. Dakle, kada otvorimo Bibliju, Postanje, prva knjiga Mojsijeva, tamo se govori o stvaranju čoveka. I Biblija uopšte ne postavlja pitanje da li je Bog stvoritelj ili nije. Vrlo jasno, Biblija počinje rečima u početku stvori Bog. Dakle, Bog je stvoritelj i stvorio je čoveka, ne evolucijom od majmuna, nego ga je bukvalno stvorio, oblikovao od gline i udahnuo mu u nos životni duh i Adam je postao prvi čovek, prva živa duša. Dakle, Biblija otkriva da smo mi sada, ovaj život koji imamo, da smo žive duše. A živa duša, opet Biblija otkriva da je kombinacija materijalne komponente tog praha zemaljskog od koga smo stvoreni i duha koji nam dolazi od Boga. Kada umremo, onda se dešava suprotno. Dakle, prah se vraća u prah, duh se vraća Bogu na čuvanje do vaskrsenja, a po Bibliji žive duše nema nakon naše smrti do vaskrsenja. Kada se duh ponovo vrati u stvoreno telo, onda smo ponovo žive duše. Tako da je to jedna razlika koja je bitna između biblijskog hrišćanstva, dakle hrišćanstva baziranog isključivo na Bibliji, i tradicionalnog hrišćanstva, pravoslavnog i katoličkog hrišćanstva, pa dobrim delom i protestantskog hrišćanstva, koje smatra da duša može da živi i nakon smrti tela. Ja lično ne prihvatam taj koncept jer mi je nelogičan i jer nije u skladu sa biblijskim tekstom, ali mnogi hrišćani ga prihvataju i ja ne sudim i nisam siguran ja lično da li sam u pravu ili nisam, ali kažem, ja imam takav pogled. Mnogim hrišćanima je to malo neobično i čudno, jer tradicionalno se veruje u večnost duša. Ako je naša duša večna, onda mi imamo komponentu Boga u sebi. A Biblija kaže da mi nismo bogovi, nego smo stvorenja. Tako da ima tu dosta toga i to je jedna široka teološka tema. I svako treba da donese za sebe odluku tačno u koji vid hrišćanstva će da veruje, da li će verovati u zagrobni život duše ili ne. Međutim, onaj jako zanimljiv deo vašeg pitanja, kako se to manifestuje, kako je čovjek i duhovno biće i istovremeno telesno biće, je jako dobro pitanje. Dakle, ako ostavimo po strani šta se dešava posle smrti, to ne znamo, a svi ćemo doznati. Dakle, mi umremo i on će nam biti jasno, tako da ta debata u suštini nije toliko bitna. Bitno je da razumemo naše sadašnje stanje dok smo živi. Da li je čovjek duhovno biće,
Da li zaista postoji duša ili je to neki zastareli koncept? Biblija tvrdi da duša postoji, da smo sada žive duše i da je duša kombinacija materijalnog i duhovnog, a živimo u svetu koji je materialistički svet. Često ćemo čuti od ateista i od generalne javnosti da je svet materijalan, materijalistički, pa i da smo mi materijalni, da je naša svest i razum zapravo samo jedna igra hemije i biohemije u našim moždanim ćelijama i da zapravo ne postoji neka svest kao odvojeni entitet ili duša, kao nešto što je za sebe živo, nego je to samo igra biohemije i hemijskih procesa u našem mozgu. To je taj redukcionizam ateistički sa kojim se apsolutno ne slažem. A zašto se ne slažem? Kao biolog pokušat ću u najkraćim crtama da objasnim, jer ovdje sada nemamo, ovo je razgovor, evo vozimo se po Sidneju, nemam dakle slajdove i tako nešto da objasnim, ali ću pokušati slikovito da objasnim. Kako je to čovjek duhovno biće i telesno istovremeno, kako smo mi sada duše koje zaista je, ja sam ubeđen da smo mi duhovna bića. Iako smo ograničeni materijalno svojim telima, ne možemo da prolazimo kroz zid ili tako nešto, kao što anđeli mogu, koji su isključivo duhovna bića. Dakle, nauka je u zadnjih 50 godina napravila ogroman skok u razumevanju materijalne komponente čovjeka, kako na tom materijalnom nivou funkcionišemo. I mada to nećete čuti od biologa, pošto je većina mojih kolega su ateisti, informacije do kojih je biologija došla zapravo su dovoljne da objasne našu duhovnu prirodu, barem u glavnim crtama. Evo kako to funkcioniše. Mi smo, dakle čovek i sva druga živa bića na zemlji su bazirani na DNK molekuli. DNK, dezoksiribonukleinska kiselina, jedan jako dug, kompleksan molekul, čije delove zovemo geni. Dakle, geni su delovi DNK i čovjek ima negde 23 do 25 hiljada gena. Ti geni su zapravo samo linearna informacija, zapisana informacija, ima 4 slova A, T, G, C, u kojoj je zapisana informacija koja treba da proizvede materiju od koje smo izgrađeni, a to su belančevine, proteini. Dakle, mi smo proteinske mašine. I svi ti proteini su proizvodi gena. Dakle, gen je informacija software, a belančevine su hardware, koji je kodiran tim softverom. Kada pogledamo šta je u zapisu DNK, dakle, nema ništa izvan tog zapisa DNK materijalno što diktira kako će ljudsko telo biti izgrađeno. Sav informativni zapis koji postoji je ta linearna informacija u DNK. U njoj su zapisane samo aminokiseline koje su gradivni blokovi kockice od kojih su belančevine napravljene, proteini. Tih gradivnih blokova ili raznih, možemo kao Lego kockice da zamislimo, ima 20 različitih. Dakle, belančevine su napravljene od 20 različitih aminokiselina i položaj svake aminokiseline je diktiran u DNK. Samo jedna od trilion kombinacija daje funkcionalni protein, što znači da principima slučajnosti apsolutno nije mogla nastati ni jedna belančevina, a kamoli 23.000 gena koji kontrolišu naše telo. Međutim, jedini zapis koji postoji o nama jeste linearni položaj svake aminokiseline unutar belančevine. Međutim, belančevina nije funkcionalna. Kada poređamo aminokiseline, ta belančevina još uvijek nije funkcionalna. Šta nam treba? Treba nam sekundarna struktura belančevine, koja je ili spirala alfa helix ili beta plate. Ni to još uvijek nije funkcionalno, ali to nije zapisano u genima. Tek tercijarna struktura, kada se povezuju aminokiseline određenim vezama preko sumpora, sulfidnim vezama i nekim drugim vezama, ionskim vezama i tako dalje, dobijemo trodimenzionalnu belančevinu koja je sad funkcionalna.
to uopšte nije zapisano u DNK. Zapisana je samo linearna, kako su poređene aminokiseline, što znači da jedna funkcionalna belančevina mora da je prvobitno postojala kao ideja u umu našeg stvoritelja, u umu našeg dizajnera, koji je onda kao fantastičan hemičar izračunao kako treba da poređe aminokiseline da bi ta belančevina bila funkcionalna. Jedna kombinacija u trilion će biti funkcionalna. Ali ni tu nije kraj. Mi u prosečnoj ljudskoj ćeliji imamo negde oko 2000 belančevina u svakoj od naših ćelija. Ne samo da je jedna belančevina funkcionalna kao trodimenzionalna, nego postoje interakcije između različitih belančevina koje onda daju biohemijski život ćelije. Ali ne samo to. Nije jedna ćelija, mi imamo do 50.000 milijardi ćelija u našem telu. Svaka ima neke druge belančevine aktivne, a sve zajedno daju organske sisteme, daju rad mozga, daju rad krvotoka, daju rad svega. Prema tome, sve to je bilo u umu našeg stvoritelja, a jedino što je materijalno zapisano je linearni zapis aminokiselina unutar DNK molekula. Što znači da postoji ogromna količina informacija u nama koje nemaju materijalni zapis. Ako informacija nema materijalni zapis, fizika ni ne zna za informacije koje nemaju materijalni zapis, ali očigledno ne funkcionišu u nama. Ako je većina naše strukture i naše funkcije zapravo nematerijalna, to znači da smo mi duhovna bića. Dakle, mi imamo materijalnu komponentu, vezani smo za materiju, ali smo u suštini duhovna bića. I kada to ljudi shvate, onda treba malo da promenimo prioritete u našem životu, da ne budemo toliki materijalisti, nego da se vratimo starim temeljima, starim izvorima hrišćanstva koje smo imali stotinama godina i koji nam mogu doneti spasenje. Гениално објаснато, професоре, како секогаш јас внимателно ве слушам и се надам дека и гледачите имаат што да научат. Значи, сите овие факти кои ги спомнавте укажуваат дека ние сме луѓето производ на претходно утврдена идеја и никако производ на случаен процес. Apsolutno, da. I to je jako bitno da shvatimo, zato što čovek današnjeg vremena glavni problem je besmisao. Ljudi ne nalaze smisao života, ne vide neki dublji smisao života, svi su depresivni, svi nekako nisu ispunjeni svojim životom, uvek želimo nešto više, nešto drugačije. На што се должи сето тоа? Sve je to zbog toga što zapravo ne shvatamo da imamo dublji smisao. Jer ako smo proizvod slučaja, nemamo dublji smisao, imamo potrebu za dubljim smislom, onda ćemo biti depresivni, uzimati droge, alkohol, pokušati sve moguće načine da učinimo naš život zanimljivijim, a često su ti recepti i ti načini potpuno u suprotnosti sa duhovnim principima i principima 10 zapovesti i moralnosti. Tako da najčešće ljudi upadaju u nemoral iz razloga što su razočarani i što ne nalaze ništa dublje u životu nego neko površinsko zadovoljstvo i onda shvate tokom vremena, neko shvati, neko ne shvati, neko nastrada u tom procesu, da zapravo sve to ne zadovoljava i da u nama postoji jedna praznina koju može ispuniti samo naš Bog stvoritelj. Kada shvatimo da smo stvoreni, da smo prvo začeti u umu svemogućeg i sveznajućeg večnog bića, onda to potpuno menja perspektivu našeg života. Bog me je znao po mom imenu hiljadama godina i zapravo u beskonačnosti pre nego što sam bio rođen, i ne samo mene, naravno svakoga. I to znači da mi imamo jedan dubok smisao života i ono što u ovom kratkom životu možemo učiniti, najbolje što možemo učiniti, jeste da odgovorimo na tu veliku ljubav koju je Bog imao prema nama još pre nego što nas je stvorio. I od tog momenta naš život ima potpuni smisao i nema više potrebe za depresijom i u ovom svetu u kome nije lako živeti, mnogo je lakše izboriti se sa svim izazovima kada shvatimo da imamo Boga na našoj strani.
живееме во тотално секуларно општество, и ние тука во Австралија, и вие во Канада. Многу е тешко денеска да убедиш повеќето од луѓето дека ние имаме створител, дека имаме творец. Според вас, како е најлесно да се убеди атеист дека ние сме производ на творец? Često hrišćani imaju tu potrebu. Znači, kada otkrijete u svom životu nešto dragoceno i želite, imate potrebu da podelite to sa drugima, onda često ugušimo druge. Pokušamo da i njima pokažemo to što se taj vidik koji se otvorio pred našim očima, ali ne shvatamo da smo mi rođeni kao bića u sukobu sa Bogom i da ne možemo tek tako drugima otkriti Boga, predstaviti Boga, jer vrlo je teško čoveku koji je od detinjstva bio u jednom školskom sistemu koji negira Boga, u jednom društvu, naročito mi iz bivšeg socijalizma, u jednom društvu koje je preko 50 godina negiralo Boga i hrišćansku tradiciju, sada odjednom da predstavimo Boga i sad će svi to da poslušaju i svi će da se okrenu prema Bogu. Postoji često kod hrišćana ta želja i ta potreba, i ona jeste dobra potreba, to je potreba iz ljubavi, ali iskustvom onda vidimo Bog nam je dao slobodu. I sloboda je jedna od najvećih vrednosti koje nam je Bog dao. I ako neko ne želi da zna o Bogu i za Boga, i ako ne želi da proučava to, mi to moramo ispoštovati. Tako da moja misija da govorim o Bogu i o nauci i religiji nije misija da budem naporan i da pričam nešto što ljudi ne žele da čuju. Ja govorim iz svog ličnog iskustva, ali dajem informacije, a ne nagovaram ljude da li treba na ovaj način ili na onaj način da prihvate Boga, da ga shvate, nego jednostavno pozivam ljude da razmišljaju, jer sistem u kome živimo, bez obzira da li smo na istoku ili na zapadu, zapravo daje ljudima jednostrane informacije, tako da ima vrlo malo informacija koje ukazuju na postojanje Boga. U školskom sistemu vrlo retko će čovek čuti tako nešto, pa eto, moja neka misija je da iznosim informacije, da iznosim činjenice, ali nisam pozvan da nagovaram bilo koga da te informacije prihvati, i mislim da bi to uvek tako trebalo da bude. Najbolje svedočanstvo koje hrišćanin može da da o postojanju Boga jeste sam život. Dakle, ne ono što govorimo, nego kako živimo svoj život. Taj život najbolje pokazuje, ali ima mnogo hrišćana, nažalost, koji su jaki na rečima, a na delima nešto drugo pokažu, nešto drugo propovedaju. Treba delima da prepovedamo, a ne rečima. Međutim, pošto ja govorim mnoge reči bez da bilo koga nagovaram na bilo šta, ali čisto iznosim činjenice koje su meni bile bitne, evo da odgovorim na to pitanje koje bi bio neki najjači argument za postojanje Boga iz moje oblasti biologije. To je poreklo informacije unutar DNK molekula. Dakle, mi svi imamo DNK koja ima onih 4 slova ATGC, 3 milijarde 200 miliona slova u jednoj kopiji. Jednu nasledimo od majke, jednu od oca. Ta količina informacija koja je tu zapisana, koja pravi sve te nivoje o kojima sam govorio, tercijarna struktura belančevina, pa interakcije između belančevina unutar jedne ćelije, pa međusobno ćelije i tako dalje. Sva ta informacija koja je kodirana u DNK materijalno samo kao zapis aminokiselina, kada bi se stavila u knjige nekog formata, slova, recimo font 11 ili tako, neki tipičan tekst, kao kad čitamo roman ili knjigu, bilo bi nam potrebno 500 tomova knjiga, dakle 500 volumena knjiga po 500 stranica, svaka knjiga isključivo tekst za jednu kopiju DNK koju mi imamo u svakoj ćeliji. I to je jedna kopija. A i od oca i od majke nasleđujemo jednu kopiju, dakle imamo 2 kopije, imamo uvek backup kopiju.
kako su tih 6 milijardi i 400 miliona slova koje su informacija, koje su softver koji funkcioniše u nama, kako su oni nastali, kako su mogli nastati. Zašto je to bitno pitanje? Zato što teorija evolucije na njega nikad nije odgovorila. Darwin nije uopšte znao o DNK, nije znao o funkcionisanju ćelije i o funkcionisanju DNK molekule. Njegova teorija je zastarela još početkom 20. veka, pa su je onda nekako poboljšavali kada su dodali genetiku u njegovu teoriju, to nazivaju moderna sinteza, ali u suštini niko nikada nije odgovorio na pitanje odakle, gde je poreklo informacije unutar DNK. Zašto je to bitno pitanje? Zato što teorija evolucije, koju uglavnom svi prihvataju, je bazirana na prirodnoj selekciji ili prirodnom odabiranju. Da bi prirodna selekcija funkcionisala, da bi neki predator, ne znam, orao ili lav, izvršio selekciju koja će gazela da preživi, koja neće, ili koji će jelen da preživi, koji neće, koji će zec da preživi, koji neće, da bi prirodna selekcija, prirodno odabiranje delovalo, geni već moraju da su eksprimirani. Znači, ta linearna informacija već mora da je prepisana u naše trodimenzionalno telo koje u biologiji, u genetici zovemo fenotip. Dakle, prirodna selekcija prepoznaje fenotip, ne prepoznaje softver. Ne prepoznaje genotip, pa prema tome ne može ni da izgradi softver. To pitanje je bilo i ostaje gde je poreklo, ko je napisao program, ko je programer. To je po meni jedno od najvećih pitanja, jedno od najvećih dokaza da mi zapravo imamo stvoritelja. Profesore Milina, човек да ве слуша, можам да ве слушам цел ден, а се надам дека и нашите луѓето кои не гледаат, али ако продолжам да ве прашувам прашање, сигурно дека ќе ми биде потребен цел ден да се возиме низ Сиднеј. За луѓето кои сакат да научат нешто повеќе, пак ќе кажам, погледнете каналот на Божидар Пргонич, професор Томислав Терзин таму повеќе зборува, има доста видеа, исто така и неговиот личен канал Бак Филозофер. На крајот нешто ќе ве прашам, нешто што мислам дека ќе ги заинтересира моите македонци. Каква врска ве поврзува со Македонија? Sa Makedonijom imam duboke veze. Ja nisam Makedonac genetički, bar ne znam, ali sam jako povezan sa Makedonijom, pogotovo emotivno sam povezan sa Makedonijom i makedonskim narodom, jer prvo, dok sam bio ateista, bavio sam se još u srednjoj školi naukom i bilo je jedno takmičenje iz biologije. Zvalo se Nauka mladima ili na makedonskom Naukata na mladite i mislim da je 1989. godine savezno takmičenje, dakle tad je još bila cela Jugoslavija, je bilo u Skoplju. I tamo sam ja dobio zlatnu medalju, tako da to je prvi put bilo da sam bio u Makedoniji, video Vardar, video Skopje i to mi je jako draga uspomena jer tu sam kao biolog još u srednjoj školi, eto, nešto uspeo da uradim. Onda posle toga vrlo brzo sam išao u vojsku, dakle upisao sam biologiju u Beogradu i trebao da idem u vojsku i poslali su me u Kumanovo. Ja sam Vojvođanin, inače rodom iz severne Srbije. I gde u Makedoniju, što negde bliže malo kući i tako dalje. I mada je to bilo teško vreme, dakle to je bilo predratno vreme, već se kuvalo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ali nisam, na svu-sreću sam završio vojnu službu pre nego što su te jedinice iz treće vojne oblasti. Se sećavaš koji mesec završio otprilike negdje? Septembar 1991. sam završio vojsku. I onda posle toga je treća vojna oblast krenula na granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali nije, znači, to je onaj deo koji nije lep. Lep deo vojske, koga se sećam i zbog čega mi je Makedonija jako draga i ostala u sećanju, ja sam služio vojni rok u Kumanovu, je što su bili tamo neki jako fini ljudi u Kumanovu, koji su poznavali neke moje rođake
iz Vojvodine i oni su me skoro svaki vikend izvlačili iz kasarne u Kumanovu. Bile su dve velike kasarne, na ručak sam išao kod njih. Tako da sam jako dobro upoznao makedonsku kuhinju. Imaš je nešto... Gravče, tavče, piperke na sve moguće načine. Fantastično kulinarstvo. Druga jako lepa stvar, isto koju sam upoznao u vojsci, jeste makedonski narodni melus. Narodna muzika makedonska je po meni, mada ja nisam neki stručnjak za muziku, za glazbu, po meni, što se tiče narodnih izvornih pesama, Makedonija ima najlepše narodne pesme od svih naših naroda na Balkanu. Svi imaju lepi, i u Bosni, Sevdalinke i tako dalje, ali makedonska muzika nekako mi je najegzotičnija sa onim velikim bubnjem, ne znam kako se zove. Tapan makedonski. Eto, pa onda one ima zurle, kako se zovu. Znam da su tu neki malo i turski, istočnjački elementi, ali u Makedoniji to ima specifičnost. To ne zvuči turski, to zvuči makedonski, specifično makedonski melus muzika i to mi se jako svidelo. I još jedna stvar, ljudi su jako fini u Makedoniji, jako prijateljski, jako gostoljubivi i još jedna neobična stvar koja, da li se to tada dogodilo dok sam ja služio vojsku u Kumanovu ili je to možete vi da mi kažete kao Makedonac koji je mnogo više vremena proveo u Makedoniji, zalasci sunca u jesen, tamo septembar, oktobar, pa možda i do novembra, su bili fantastični, neopisivi. Znači, zalazak sunca, sve dugine boje, i to se sećam živo, žuta, plava, ljubičasta, crvena, narančasta, zalasci sunca. Nažalost, tad još nije bilo mobilnih telefona. Ovako gledaš je preko kasarната во Куманово? Da. I kada smo izlazili na terene, ne znam. Možda lokacijata. Fantazija. I to nije samo Kumanovo, nego išli smo mi na nekoliko lokacija, imali terene i tako. Nešto neverovatno. Да не случајно се уште одржувате контакт со луѓето кои ве зема на ручек? Pa izgubio se taj kontakt. Malo posle vojske, nekoliko godina smo još bili u kontaktu. Вчера ми спомна презимето. Како беше презимето? Perčinkovski ili Perčinkovska. Konkretno Pande Perčinkovska. I ima nekih planova, nekih ideja, neki pojedinci iz Makedonije, zaboravio sam tačno ime, da me pozovu u Makedoniju da držim neka predavanja. Tako da, ko zna, možda u nekoj budućnosti dođem do Makedonije, bilo bi mi vrlo drago. I da posetim Kumanovo, gde sam godinu dana služio vojni rok, a i da posetim Makedoniju, generalno Skoplje takođe, gde sam bio na takmičenju, a Ohrid nikad nisam vidio, tako da bi to